Adorar a Dios y conocer más de su palabra en el idioma quechua es posible gracias a este nuevo programa que trae Betel Televisión a sus pantallas. Tayta Dios munan akchim yaykunaykita ama wischupakuychu. Tayta Dios hayachkasunki. De su palabra en el idioma quechua es posible gracias a este nuevo programa que trae Betel Televisión a sus pantallas. Tayta Dios munan akchim yaykunaykita ama wischupakuychu. Tayta Dios hayachkasunki. Este contenido busca revalorizar nuestra cultura e idioma ancestral a través de la música y el mensaje del Evangelio. Ayinhuillacuy, todos los domingos a las 6 de la mañana. Solo aquí por Betel, nos une. Adorar a Dios y conocer más de su palabra en el idioma quechua es posible gracias a este nuevo programa que trae Betel Televisión a sus pantallas. Tayta Dios munan akchim yaykunaykita ama wischupakuychu. Tayta Dios hayachkasunki. Este contenido busca revalorizar nuestra cultura e idioma ancestral a través de la música y el mensaje del Evangelio. Ayinhuillacuy, todos los domingos a las 6 de la mañana. Solo aquí por Betel, nos une. Adorar a Dios y conocer más de su palabra en el idioma quechua es posible gracias a este nuevo programa que trae Betel Televisión a sus pantallas. Tayta Dios munan akchim yaykunaykita ama wischupakuychu. Tayta Dios hayachkasunki. Este contenido busca revalorizar nuestra cultura e idioma ancestral a través de la música y el mensaje del Evangelio. Ayinhuillacuy, todos los domingos a las 6 de la mañana. Solo aquí por Betel, nos une. Adorar a Dios y conocer más de su palabra en el idioma quechua es posible gracias a este nuevo programa que trae Betel Televisión a sus pantallas. Tayta Dios munan akchim yaykunaykita ama wischupakuychu. Tayta Dios hayachkasunki. Este contenido busca revalorizar nuestra cultura e idioma ancestral a través de la música y el mensaje del Evangelio. Ayinhuillacuy, todos los domingos a las 6 de la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinhuillacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinhuillacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Yo payay kusung Dios te da chigma tu kusung chigmanta. Aleluya. Aleluya. Son hoyo kope, wahai jane hilhai kita. Manaki pamang, manaki pamang, kutis kay kanta pinya chinay pa. Son hoyo kope, wahai jane hilhai kita. Manaki pamang, manaki
gloria al nombre del Señor. Amén, gloria a Jesucristo, amén. Alabarazunchi, Dios taitanchikta, wauhipani. Amén, también uyarikusun, amén, breve, amén, testimonio, amén, gloria al Señor, pero chaipa wauhipani, amén, alabaikusunchik, alabanzata, Dios taitanchikta, amén, gloria al nombre del Señor, gloria a Jesucristo, amén. Mas cae Dios ta, causachkas payaran, mas cae Dios ta. Mas cae Dios ta, causachkas payaran, mas cae Dios ta. Suya saranis paikika, kungkuwis katurupingin, hawaya pinik parupi, mas cae Dios ta. Suya saranis paikika, kungkuwis katurupingin, hawaya pinik parupi, mas cae Dios ta. Mas cae Dios ta, causachkas payaran, mas cae Dios ta. Mas cae Dios ta, causachkas payaran, mas cae Dios ta. Suya saranis paikika, kungkuwis katuruptingin, hawaya pinik parupi, mas cae Dios ta. Suya saranis paikika, kungkuwis katuruptingin, hawaya pinik parupi, mas cae Dios ta. Amén, gloria al nombre del Señor. Tiene kusunchi wauhipani y uyare kusunchi y amén, hatun testimonio, amén, y mata murwarum, amén, Dios taitanchik, wauhinchik Hugo Vidampi, gloria al Señor, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Wahikuna panikuna. Dios ninchi paso temperi makaya kamu chik chayna yata. Kawa kamu kuna tapas chayna yata sirvan chik tapas. Aleluya. Gloria a Jesús. Emenam karhani mamay wanyukupti. Aleluya, mana fácil chukara nyugapa. Kana kama pas eve chayapti mana tarinichu no se extrañan el impaita. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo, pero taitan chingmiana pawachko. Mana fácil chu, kuna paligo. Porque siempre mamá iba niño, mamá piña pescaran. Aleluya, gloria a Dios. Pero kananga Dios te enchiguani casco. Manam paita jawaranicho tomachta, manam paita jawaranicho tusukta, manam fiesta maria ta jawaranicho. Paiga Dios te eta pa jailang maria cara. Dios te eta ta rir si mana le te ya chancho, pero Dios te eta pe iñico carga. Aleluya, gloria a Dios. Chay me atun kusigo y carga, pero como ser humano extrañé bastante. Extrañar ni más yung paita mamainit. Kahit man chayamos, pero aparentemente por fuera estaba alegre, pero ocupeja a contatun triste, cara. Manam fácil cho, mama perder y casa, babay con la panicón. Aleluya, gloria a Dios. Kanan kamayapas, ya kim sa meses manyariskan. Nyoka pa yung may pinyapas karan iskainiko. Aleluya, gloria a Dios. Saya pa tete yung apa kong hinapting. Nyoka martes tarde tamanya kurani. Tay sanay ka chima mainita. Tay manumag na takaway ito munanitsyo. Kam pasimen takawan kuwag na ta. Reklamay tam nirkhani tay Dios. May natatay wag na takawa kungki. Nyoka yan pero ay bes mana kancho hermano ikuna. Lagi pitch, yung kaya tenderkan. Mana me warmi nacho atending warmi poracho kare hukumu atin nyo ka atendine pero ates kay tayo atenderane. Aleluya, gloria a Dios. Inapting biyo. Sa martis naman niya kurkani te pakarin timpa ka.
mananya kasacho. Aleluya. Ya demoraron el carro cancho natin. Demorani. Carro pa saya munche demorani natin. Chero ni na so la asoy ko nicho hina pa saya ni. Chay mantanya soy kuptera. Mananya kasacho. Me partió el alma. Chay mata reclamar kana tay nyo amanya kuray ki. Hamsa no ya chinay ki pa na. Mana pa kunay ki pacho. Chay manta comprender ni tay ham chiki. Chay na tamunan ki. Munas kay ki chiki tay ni rakani. Hallelujah. Gloria a Cristo. Chay manta sirata pasani. Hermano ikipos mana sirap hermano yay. Hermano iwang kayo pekam hermano. Entre sa kumpas. Hermano y pues mana, el rey cancho niyo. Aleluya, gloria a Dios. Porque hermano ya cierra pechay payawan. Aleluya, chayaruni. Yakisra. Hinapting yakta masiguna ka. Fiesta pemunda na to sa kuskan ko. Aleluya, gloria a Dios. Chay pe manam hukliya tapos kawaran nicho Dios te taman tarimakta. Manam kawaran nicho kulyapas. Fue yo lapas, fue yo ya tapos fue con ampa, aleluya. Chay fiesta tu corong, huklaw yakta chapiña. Chay pa kasi mayoría yaksa reksiban yukat. Chay ramon ni sini. Kachkame fiesta, queda cuera, no. Kanang ka Dios tayo tatang service kan. Manam chay pe pone niña chun. Aleluya, gloria a Dios. Chay natanipti, ajing maniwa. Inaya hati ko. Yung kaya ko ako sa manya kapuay ko. Aleluya, gloria a Dios. Manang fácil chukar. Okay ko na, panay ko na. A veces, siya ni kwarto ita. Manamamani kapting. Mang. Aleluya, gloria a Dios. Taytay chikmiya na pawachkan. Taytan chiki na pawasun chik sa pagkamata, wawiguna paliguna. Manang fasilcho. Paninchik Paulina papas mamayin pasak. Paipapos manang fasilcho kasi. Perder una madre no es. Mamanchike, imena niya tapas. Cuidaban chikmi. Ham borracho kanki, kami manya kanki. Mamay kiklado ikipim kachkan. Hallelujah. Si mamá ni que lado y que pira valora. Atendei ko, aleluya, gloria a Dios. Si lado y que pecan y maya tapos koy, aleluya, gloria a Cristo. Manang fasicho, okay kuna panikuna. A veces quiero, tay. Y mata takarwasan. Aleluya, gloria a Dios. Kanang tiya wanyo kung kana. Hermanang, mamay ni hermanang. Pai me pamora kay limamang. Pai pas wanyo kung. Chepe ukman karko. Rerhane wasinta, primay pa wasinta. Chepe primay ning. Primay ka Cristiana, kay movimiento, kay un movimiento. Tiene ni bang kuro tam kantang quechua. Amén. Chay primero ko na toko ito tatumaro sa ko na chay kakus. Aleluya. Api ko na himno tenas takita kaya ko ni. Inateo ni primer. Kawai ko teka abrasan ko suwaka kuchkas. Aleluya, gloria a Dios. Chay na wakin impas, tiyay ko na wakachkas ka. Aleluya, chay manta pasaniko, apaniko cementerio may na chay pipis. Kanta chingkura ka, uruna ko na chay naman. Diyos taman na reksispa chay na munas kang kutarora. Taki chingko munda na tarak, Kristiyano tarak. Nyo kanini, tay, urhuro ay kay man. Kaya paksya muranin. Tiya niyo. Kaya jape. Tukurong kanya, pasa ko sa.
Aleluya. Saya pasti ini bang. Takio korota. Kechuape. Saya mata contrata con cementerio ponen con brigoruna con los tocaspan. Saya con itu contratan. Nyoka pasa con anay mo. Proclamo. Aleluya, gloria a Dios. Mana malin si saya buscar bagai guna pelikula. Eso no es fácil. Siempre hay ataque del enemigo. Pero taitan chigme. Ojariwan chig panikuna. Taitan chigme ojariwan chig panikuna. Aleluya. Sasachakoy kunamong. Imanya pasamong. Pero taitan chig mga pakusong. Aleluya. Mana taitan chigwang kay matach. Imay na chikachwang. Anaraksis pa. Inaya chikachwang. Mundo pi. Aleluya. Gloria a Dios. Manam chay valincho. Yung kanini tay. Ayun tamor ko'y kamuhang kim mundo pi polis kaktani. Kapas mamay manarak mo tay Diyos po wasing manchay muskapi. Mamay wanyo kung magkara. Hinas pa wakas tumas pa wakas pa puri magkara. Aleluya. Pero kanang mamay ni manya kuskaran yung kapak. Amigoy ko na primo po amigoy katskanchaya chas kay pipes manya kuskara. Aleluya. Painiwa nyoka manya kuskarani. Kay piuklia pas converti kurnam pa. Aleluya. Saya hatong ko sikuk pa ipakas. Ali hatikus kan ke Dios ta. Saya pesapa puncho to mangkukis kinapis. Barong. Manya kapay nyo kapani. Aleluya, manya kuskani pay ko na papas. Dios taita, bidanta cambia nampak. Aleluya, pero Dios taita munas kang urapi. Mananyo kanchi munas kanchi pichu. Taita Dios pa munas kampim kambiang ka, runa kunata. Pamilyan chikunata pas, aleluya. Saya namanya kuskani sobrino ko na papa, primay ko na papas. Pay kun aparentemente era 5, Dios está tata, pero mana menye kung kucho. Mana menye kung kucho. Creen ko, pero a su forma, a su manera. Aleluya, gloria, manam chay balincho. Dios está ka hatong inyi ko natamunang. Hatong chuya puri natamunang ladumpi, aleluya, kayampi. Manamiyang kaborla ko na, chubakay ko na palikuna. Gloria a Jesús, senam tari kurakani, ohi kuna pariguda. Manam karakacho. Kanang kamapasayas panini. Tay. Inaya punta mga paway. Inaya punta mampusaway, tay. Aleluya, gloria a Dios. Tay, kalpanchaway nini. Aleluya, gloria a Cristo. Tatanchi katumi. Tatanchi kakuya kumi. Hinaya punta mariso maway kuna parikuna. Okay, ya sasachakoy ko na muchong imanya pa sa muchong inaya. Kalpancha kusong, aleluya. Gloria a Cristo. Taitan chika kahit pimkachkin. Taitan chika sa papunchami ka owats kanchik. Taitan chika nyo anchiwan purichkan. Aleluya. Chaywa mi chay kalpan chakurani. Taitan chimi kalpan chawara. Chay mamaywan nyo kupting. Aleluya. Gloria a Dios. Kanaga mapayang paspayaw na yung silyang kani. Ay veces dije, Tay. May manta pa sa ko'y mo ni. Pero manam, may mga respay pa presensya ay kimanta ka manam chingkay mancho ni. Aleluya. Tay, kalpanchaw, inaya, kami nuikipe ka na ipak. Tay, inaya, ukariway. Inaya, punta marinay pa kami. Tay. Aleluya. Gloria a Cristo. Inaya punta mga risumuhi ko na palikuna.
amaw kumangyaspa. Sasachay ko na niya mo timpas. Hinanya punta mga riso. Aleluya, gloria a Dios. Niyo ka mga gracias. Niyo ka mga kay kamaya. Gloria a Jesús. Manong chiquillo, continuan ka. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Sayarisu wauhipani. Gloria a Jesús. Amén. Ima sasa wauhipani. Hay veces familia chicta. Amén. Cuando amén iripu con guaño wauhipani. Manan fácil. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios está tan chikpija wauhipani. Japin chikaipata. Dios está tan chikpija wauhipani. Can mi consolación. Gloria al nombre del Señor. Amén. Alabay ko sonchi Dios tay tan chikta wauhipani kay tutapi, gloria al nombre de Jesús. Amén. Chay alabanza ning, amén. Waki ay cruzpi Cristo ñakaripuar janispa, gloria al Señor. Waki ay cruzpi Cristo ñakaripuyawar Causa Dios pasa panchuring miranti warha Yuharan tipi Cristo wanyurha kuya kuwaspa Chay mi kunyani tukoy sungkoy ta causa kunay pa Wakyay krus pi Cristo ñakari kuyawarha Causa Dios pasa panchuring miranti warha Yuharan tipin Cristo wanyurha kuya kuwaspa Chay mi kunyani tukoy sungkoy tataw sa kunay pa Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Kunang wauhipani. Amén. Chaskisunchik. Amén. Dios tay tan chik pa palabranta wauhipani ay. Amén. Yuhan chikwang. Amén. Amén. Michikninchik. Amén. Esther Castillo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. Gloria cacho en Dios nin chikman. Amén. Dios te tan chik samin chasun kichin ñañallaykuna, turallaykuna. Amén. Pin causa. Amén. Kusikunchi manun chikpiyuan. Amén. Luya. Amén. Gloria un fuchcara pero una ña firme. Amén. Taita Dios pamakimpi. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Saludan a Kuichik, ya paikichik, saludan a Kuichik. Taita Dios ninchik mancachun gloria, alabanza. Pai mancachun gloria, aleluya. Amén. Gracias, Taita Yay, gracias. Dios te bendiga, Ney. Dios te bendiga, Mari. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. Vilma, amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Makichaykita ujarikuy. Ni Dios ninchikta papayay rimapayaway. Dios niyay yachachiway. Hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza. Urakim arriba vayasay, aleluya. Kuyay kim papayay, kuyay kim Dios niyay. Wishu illa pasupa illa pamanalinta. Hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza. Aleluya. Salva y almaita ni. Salva y almaita Dios yay. Hang miresiwanki. Hang mi kuyawanki. Sapayay kim kuyawanki. Yanapaway Dios yay. Yanapaway. Hang mankachung gloria. Hang mankachung alabanza. Urikima riwa vayasaya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Taytay. Gracias, Papayay. Yuninchik mankachung gloria. Hamuni wasikiman, Taytay. Hamuy chuy espíritu midaiman. Hamuy chuy espíritu midaiman. Yachachiway Dios yay. Yachachiway ujariway ni yuninchikta. Gracias, Jesús. Gracias.
Amén. Dios taytanchik llapallaykichik tanapaykum salud, aleluya, bendicionkichik, saminchasunkichik, amén. Llapaykichik tanapaykamuykichik, gloria a Dios, aleluya. Diuninchik mi kaypi, tayta diuninchik mi kausan, haykata hamurankichik ati chaskikuj, tayta Dios pajellejan yachakuj, amén. Gloria a Dios, amén. Kusisham ñuqarikukuni hawaykuspaykichik, aleluya, amén. Kusikuni tukuy sunquywan imayna hamkuna hatikunkichik Cristuwan kuska hatikunchik Cristunchikta, amén, aleluya, amén. Napaykunchiktaqmi, aleluya, kay redes sociales ukumanta, Facebook, plataforma nisqankuman ukumantam achkallaña suyachkanku kay Diosninchikpa qillqanta quechuapi. Diuninchikpa qillqan quechuapiqa sumaqmi. Haykam amén ninkichik. Sumaq miskim Diuninchikpa qillqan quechuapi. Chaymi ñuqanchik alabananchik yupaychananchik tayta Diosninchikta. Amén. Visitakunapas, aleluya, yachanaykim kaypim rikukun Santo Espíritu, Chuy Espíritu, kaypim kachkan Diosninchik. Amén. Chaskikusun saludukunatapas, makichanchikta ujariykuspanchik. Amén. Ñañanchikunata, turinchikunata, gloria a Dios, aleluya. Amén. Ñañallanchik Sofía Sinsaya, Cusco, amén. Haykam napaykunchik Cusco llaqtata. Ñañanchik Sofía, fiel pay siempre ñuqanchikwan payqa hinaspam mañapuachkanchik ñuqanchikpaqpas. Ñuqanchikpa mañakuchkanchikmi llaqta masinchikunapaq. Tayta Dios chayananpaq, almakuna salvakunanpaq. Amén. Gracias Daniel Cruz. Amén. Gracias. Saluduykimanta Concepción Mamán, Dina Laucata, amén. Claudia Ordóñez, Sabina Anaya, Regina Astupillo, Lorenzo, amén. Napaykunchiktaqmi iglesianchikta, amén. 28 de julio, amén. Aleluya. Ñañanchikuna, ñanchik Aurea, gloria al Señor. Aleluya. Ñanchik Braulia, amén. Paykunapas saludamos. Salud apachimusunkichik yapaykichikman, amén. Aleluya. Kunan kachkanchik fiestanchik kuna ukupiña, amén. Ya iskay chunka pusaqniyuq watañam kay palabra ñuqanchik predikasqanchik quechuapi, amén. Gloria a Jesús. Imaynam tayta Dios punkuta kichaykurqa, aleluya, kay wayrawasi nisqanpi, Radio Betel nisqanpi zapatuta llamanta tayta Dios ninchik, aleluya, huykuanchik llaqtakunaman predikananchikpaq. Gloria a Jesús, amén. Kunanmi hawasunchik imaynataq nasikurqa Diosninchikpa iglesia, haykam yachayta munankichik. Imaynam hallarirqa kay Diosninchikpa obran, kichaykusunchik Diosninchikpa qillqanta llapallanchik, ñañaykuna turaykuna kusikuywan, amén. Kusikunchik ñañanchik Sonia López, chayramunña, amén. Kunanja ña wawawan ña sanuña paypa sanuña, amén. Obrapi ñawpaqman rinanpaq esposuwan Saúl, amén. Aygan kusikunkichik. Aleluya, gloria a Jesús. Kainatam nin Diosninchikpa qillqan, Mateo librupi kichaykuychik, Nuevo Testamento, capítulo 16, verso 15 al 19. Amén. Quechuapi, Diosninchikpa qillqanta ñawinchaykusun, kusikuywanmi ñawinchananchik Diosninchikpa qillqanta. Mateo libro, Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento. Amén. Kay Biblia Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento ta capítulo 16 ta ñawinchasun, verso 15 hasta el verso 19. Ya panchignacho. Dios ninche Jehová pasutimpi, Señor ninche Jesucristo pasutimpi, Shuya Espiritum pasutimpi. Kainatam nin Dios ninche pajeleja. Jesús ñatag menerja. Hamkunaga pimkas haitatag ninkichik nispa. Pitanerga disipulun kunata. Hinaptingmi Simón Pedro nerja. Hamhakanki causa Dios pachurin Cristum nispa. Chaymi Jesús nerja. Jonás pachurin Simón. Maina kusis hamkanki. Kaitaja mana marunachu hawachisurhanki. Aswanja
hanaq pachapi kaq taytaymi. Chaymi ñuqapas niki, qamqa Pedrom kanki. Kay rumipa hawanpim iglesiayta hatarichisa. Paytaqa wañuypa atiyninpas manam vencinhachu. Diospa munaychakuyninpa llavinkunatam husqayki. Kay pachapi watasqaykim hanaq pachapipas watasqa kanja. Kay pachapi paskasqaykiñataqmi paskasqaykiñataqmi hanaq pachapipas paskasqa kanja. Papay Diosllay, gracias. Hanman kachun gloria, hanman kachun aleluya. Irequeyase, aleluya, aleluya. Papayay Diosllay, rimapayay runasimi llaqtaykita, rimapayay quechua rimaqkunata. Aleluya. Hamuy taytay, Santo Espíritu vidayman, rimachiway libremente papayay. Almakunata salva y kunampuni, unguqkunatapas sanuyachi, llakisqakunata kusichi. Taytay Diosllay, hamyachanki imayna waykikuna kawsasqanta, imayna wakinkuna iskayrayan, amaya iskayraya chunchu, hamqa kawsanki, hamqa chiqammi kanki, y requema arriba vayasaya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias taytallay, gracias. Haman kachun gloria, haman kachun alabanza. Gracias taytallay. Gracias papayay. Gloria a Jesús. Tiachaykuychik ñañaykuna turaykuna. Taytayuninchikta gracias ta huspaykichik. Amén. Kaypi ñuqanchik ñawinchaykunchik Señor Jesucristo un kachkarqa disipulunkunawan. Amén. Chaypim aleluya. Disipulunkunata aleluya taytayuninchik tapurqa Cristunchik. Yapallan judíokuna Jerusalempi, amén, hawajko Cristota. Paymi nirqa imatataq nin runakuna ñuqamanta nispa. Wakin nirqa paykunaqa nin Eliasmi, payqa nichkanmi. Juan el Bautista nichkanmi. Chaymantari payqa Isaías, nin como runakuna, nispa nirqa disipulunkuna. Hinaptin ñataq pay nirqa hamkunari nirqa disipulunkunata. Pitaq ninkichik ñuqa kasqayta. Hinaptin si Pedro, apóstol Pedro, nisqa hamqa kanki tayta Diospa wawanmi nispa. Hamqa kanki hanaq pachamanta hamuq kawsaq Diospa wawanmi, churinmi kanki. Hanmi kanki Cristo el Salvador nirqa. Hinaptinmi Cristunchik nirqa allinmi kachkanki Pedro. Ancha kusisqa hamqa kachkanki tayta Diosmi revelaykusunki chaytaqa. Manam harichu ni pitaq aycha causa irunachu, sino hamtaqa revelaykusunki kikin Diosmi, ñuqa Cristo kasqayta, ñuqa tayta Diospa wawan kasqayta. Amén. Payta puykuptinmi disipulunkuna wakinkuna mana imatapas kutichirqachu rimarqachu. Pero Pedro hamkuna uyarirankichikchu. Iglesia tradicional, iglesia católica nin kaynata. Pedro pamakimpim kachkan llave. Paymi primer papa nin. Pero Pedro manam karhachu papa. Nunca jamás Pedro apóstol karhachu papa. Mana. Payja karja apóstol, misionero, evangelista. Amén. Gloria a Dios. Pedro el apóstol. Engaña con que religión kunata. Pedro karja primer papa, manan chaynachu. Amén. Imainas jata kay piñujanchik rimachkanchik Señorinche Jesucristo nishanta. Kay mantam Cristunchik nirja. Aleluya. Pedro chaynata ni kuptin. Hamhakanki. Causa Dios pa churin Cristo nispa. Imanirham causa Dios pa churin Cristo. Cristo significa el Salvador Todopoderoso. Chaymi, paymi hamkanki. Chaymi pay nirga.
Jonaspa churin Simón, porque taitampa carga sotempa Jonás, pero paipa soten carga Simón, pero Pedro man sotechilja Cristonchi. ¿Sabes? Imam significan Pedro, Rumi. Entonces castellanope Pedro significa roca. Ajá, roca. Quechuape significan Rumi. Rumi significa. Chaymi nirja kainata. Pedro, chaymi ñujapas niki hamta. Hampa soteikipas Pedro. Iman nirja hamkanki roca. Rumi. Amén. Gloria al Señor. Kai rumipa hawampim iglesiaita hatarichisa. Imaninang mantam nerja. Pedro carga primer predicador del Evangelio. Pedro carga primer predicador y más valiente yapan mantapas. Pedro marimarja gentil razamampas. Paisi kachkasja jope wasi ukupi samachisja carga chaypis yapa judío kunanej. Manan kuchita mikunacho, coita mikunacho, gentil razamampas rinacho, chay kunaja kunta mina kunchikmi, amarisunchi gentil razaman. Pero chayna kachkaptin sipay musjoinimpi, rikurusja kuchita, rikurusja animal kunata, paykuna inmundo nisjanta. Inaptinse chay musjoinimpi nin, Pedro, miko y chayta, manan tay miko y mancho nirja, mañujaga inmundo animal kunata miko y mancho. Naspa Criston chiquinesga. Y manasam ham ninki inmundo nispa. Mañuja limpiar un niña. Y mañuja ruas jaime ham kunapa. Ñuja ima unanchas jaime ham kunapa. Mico y Pedro. Amén. Entonces chaypi pay entenderga. Entonces si chukaita ñuja. Mikusa. Entonces gentil raza kunata. Taita Dios salvanja chiquipay kunatapas. Nispas pay. Aleluya. Obrata ruasja. Corona hayasja, lugar man y gentil razaman, chay paitanes jaco. May nanta hanki gentil raza luna kunaman. Pero Pedro nerja mana, musjoinimpim taita Dios nerja, kaitaga ama inmundo ni sunchu. Y nas papas Cristunchiga wañorja, mana judío runa kunayapachu. Cristunchiga wañorja, yapachayan runa kunapa. Gentil razapa, chay mini warhanchik, richik llapayan llaqtakunaman, hinas paykichik predicamoychik de uninchik pa jellejanta, iñiqkunam salvo kanja. Mana iñiqkunam ñakasqa purinqa. Chaynan pasakuchkan mundupi. Mundupi ñakasqa purichkanku, mana iñiqkuna. Pero ñujanchik salvo kunañataq hatun esperanzawan purikuchkanchik, kusikuywan purikuchkanchik. Amén. Pedrota masta. Aleluya, Santo Espíritu pas usarja. Desde que Santo Espíritu amorurja, porque ya profesitarjaña. Amén. Ñujanchik pas kanchik rumi. Apóstol Pablo nerga hamkunam kangichik rumi hina. Ustedes son piedras preciosas, ni Apóstol Pablo. Ustedes, amén, hamkunam ruach kangichik edificiota. Amén. Prumi kanchik hukonvirtikun. Hatun yang, guiñachinchik. Rumi kaspanchi. Gloria al Señor. Entonces, nerja, kai rumi manta. Amén. Rumi. Cristo es la roca. Chaita jawasunchik chaypipas. Pero chaypinichkara jampas rumi kanki. Amén. Usan, pai Cristunchik usarja. Pedrota. Hinaspanin kaipi. Gloria a Jesús. Chaymiñu japas niki. Jamja Pedrum kanki. Gloria al Señor. Ari hamninki ñuga kani taita Dios pachurin. Y manir ham Pedro ham hakanki taita Dios pachurin. Gloria a Jesús. Ari ham pasuteiki, aleluya, Pedro suteiki. Kairumipa hawampim iglesiaita hatarichisa. Y maninang mantam, aleluya, San Pentecostés chayamurja. Pitatah usarja primeramente taita Dios, Pedrota. Pitah gana y curja alma kunata por primera vez, Pedrota. Y naspa imam sutichasja carga chairuna kuna, iglesia. Iglesia ñuganchik pascanchik. Chayminin ñuganchik, pero pitah ñuganchik da salvawanchik. Pedrocho y cha Cristucho.
Cristo salvawanchik. Paymi Cristo la roca. Paypi ñuqanchik sayanchik. Paypi ñuqanchik salvakunchik. Chaymi hatun promesa kan. Paytaqa wañuypa atininpas manam vencinhachu. Pimantam rimachkan iglesia manta. Wañuypa ñuqanchik puñuykusun hatarisun. Ñuqanchik arichkanchik hanaq pachaman. Haykam alabankichik Tayta Diosta. Gloria al Señor. Dios pa munaychakuninpa. Amén. Ñuqanchikmi atiniyuq kanchik. Dios pa munaychakuynin vidanchikpi cumplikunanpa. Ñuqanchiksi watasun. Hanaq pachapi paskasqa kanga. Kay pachapi watasun. Sagrata. Kay pachapi watasqa kanga. Ñuqanchikmanmi quykuwanchik ñañaykuna turaykuna autoridad a Tayta Dios. Hinaspam iglesia hallariykurqa Pedropa predicación ninguan, pero Tayta Dios ninchik Santo Espíritu dueño kay obrapa. Pim dueño kay obrapa chuy Espíritu. Paymi wichikamurqa aposento alto Jerusalén lugarpe chaymantam hallaykurqa predicación. Primero chay Jerusalén manta tukuylauman imaynam nirqa Santo Espíritu hamkunam chaskinkichik chuy Espírituta. Haykata munankichik chaskita chuy Espírituta. Chaski chuy Espírituta. Aleluya. Chaski chuy Espírituta. Ham chaskinki chuy Espírituta. Tayta Dios ujarisunki. Aleluya. Atiwan. Llaqtakunaman. Hanmi mañakunki unhuqkunapa. Hanmi millay runakuna uchasapa runakunaman willanki Diosninchikpa qillqanta. Chaymi Tayta Diospa munaynin. Chaymi Tayta Diospa propósito. Mana yanqallachu Tayta Dios salvawanchik. Mana yanqallachu Tayta Dios wasinman apamuwanchik. Makiykita ujari. Aleluya. Hinaspaykini gloria kachun hanman. Makiykita ujari. Aleluya. Gracias Taytay. Salvaykuwankini. Gracias papayay. Salvaykuwanki. Hanman kachun gloria. Alabay chaypi. Necesitani chuy Espíritu ikita. Ñuqamkani. Wawaiki. Ñuqamkani. Aleluya. Iglesiayki. Ñuqam chaskikuni chay autoridad Taytallay. Ñuqam chaskikuni. Aleluya. Salmo 18:31. Kay salmo pimnin Dios nillay. Kay salmista nin. Dios nillay. Hamllam chihap Dios hakanki. Hamina wahaychakuha manam hukhakancho. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Hamllam chiha Dios hakanki. Hamina wahaychakuha. Yuninchikpa obran. Chaymanta imayta chay hallarirga Señor ninche Jesucristo kay pachamanta ripukushan. Señor ninche Jesucristo chakatasja karga. Yawarninta chakchurja. Hinaspa rima payarja disipulunkunaman. Hinaspa nirja hamkunam. Chuya espirituta chaskinkichik. Hinaspa ikichik mirinkichik. Aleluya. Yachachinkichik runa maseikichikman. Rinkichik ñuhapin kan salvación. Jesucristo sapallampin salvación. Manam kanchu. May pipas. Manam runa salvación ninta tarin mancho. Aleluya. Kuraman, iglesiaman, joljita joikuspa. Manam runa almanchikta salvaita atin mancho. Kikin Señor ninche Jesucristo sapallanmi salvawanchik. Chaymi ñuhanchik Jesucristuta rexinanchik. Jesucristuta chaskinanchik. Qillqanta hawananchik. Aleluya. Wakinkuna wishchupakunku. Wakinkuna mana munanchu ñañaykuna turaykuna. Gloria al Señor. Dios ninchikmanta rimananchikta. Mana munanchu. Cristo salvación juzganta. Wishchupakunku. Aleluya. Pero Dios ninchiga nisunki. Ama wishchupakuychu. Cristunchikmi kuyasunki. Cristunchikmi hamtaga salvasunki. Pero Dios ninchikmi, aleluya, libre taruawanchik. Munaspam chaskikunki Cristunchikta. Mana munaspaga mana chaskinkichu. Libre kanchik. Chaymi ñuhanchik kusikunchik. Ñuhanchik Tayta Dios llakipayaykuaspanchik. Aleluya, salvaykuanchik. Ñuhanchik kikinchik munarhanchik. Sonjunchikta huykurhanchik. Taytay munasqaykita ruay vidaywan. Usay vidayta nirhanchik. Chaymi kusisqa kawsanchik. Agradecimiento manta ñuhanchik kusikunchik. Amén.
Hechos capítulo 2, verso 14, 17. Ninkainata. Chaymi Pedro, chunka ukniyo apostol kunawan, sayari ikuspan, hatun manta, haparispa, kainata nerja. Primeri machkan, Pedro el apóstol. Chuy espíritu juntasja. Gloria a Jesús. Y matatag nerja. Jerusalén pe, yachakona. Jerusalén pe era una cona chacatarja Cristo en chicta. Jerusalén pe yachakona. Chaynatag yapayan judío. Judío masillaikuna. Pedro carga judío. Chayminerga yachta masillaikuna. Judío masillaikuna. Yachanaiki chikpajya. Kainis jaita sumachta uyariwaichik. Imapaj yachanaikipaj. Kaita ham yachanaiki. Runakuna hamkunam yachanaikichik. Cristum causan. Cristum hamunga. Huk juicium chayamunga. Sasachakuy tiempupim kachkanchik. Tukupay tiempupim kachkanchik. Mananyam tiempo kanchu yutankunata hawananchikpa. Cristumanmi asuykunanchik. Kay sasachakuy tiempupi. Aleluya. Amén. Kay perimay kurja Pedro, gloria al Señor. Aleluya. Hay que malaban kichik taitan chikta. Amén. Chay penerja. Yakta masikuna, judío masikuna. Nyuhaikuga manam hamkunapa nis haikichikman hinachu. Nyuhaikuga kachkaniko machasja, sinka. Hamurja chuy espíritu. Hinas pachayay kamurja yumpay kusikuy. Paikunari maita salta kachayta hallaikurjaku kusikuywan. Lenguas kunapiri maita hallaikurjaku. Yapayan runakuna hawai kurjaku. Hinas panerja machasham kachkanku. Sinkam kachkanku. Imainata kaikuna fuerte talabachkanku. Tuku idiomapi taita Diosta. Imatak pasachkan. Sinkam lukumwakuna kachkan. Chaymi paisayarirja. Mana ñuhaikuja sinkachu kachkaniko. Mana aswanga kai uyarisjai kichik mantaja. Ñam profeta Joel rimarjaña. Cumple kuchkan mi profecía kunan puncha unerja. Joel profeta Joel menerga. Último tiempo kunapim. Chuy espíritu wichikamunga. Ñuganchik paskachkanchik. Último tiempo kunapi ñañaykuna turaykuna. Maskananchik chuy espirituta. Ujarikunanchik ñañaykuna turaykuna. Llaqtakuna necesitachkan ñuganchik manta. Aleluya. Haykataq chuy espirituan juntasqa. Wakinkunam nin ñuqa kachkani chuy espirituan juntasqa. Imaynataq chuy espirituan juntasqa kaspayki. Hawkalla tiyakunki. Mana kanchu kuyakuy almakunapaq. Manan kanchu chuy espiritu vidaykipi. Quizás carga hukaq tiempo contristarunki. Imataq pasarusunki. Satanás pantarachisunki. Huklauman rirunki. Mana tayta Dios takasuspayki. Huklauman. Amén. Gloria al Señor. Desviarukunki. Taita Dios pamakimpi kaspaja, derecho chayan purina. Manam desvia kuchuanchu kaiman ni kailauman. Sahram, amén. Quechuapi matak desviar. Panta chisunki. Kai miñan, sataranesunki manam, kai nintari. Taita yunesunki sirvi kaipi, manam kaipi. Manam kailaupi kasah, waknam kasah. Manam munas hanchikman hinachu. Taita Dios pa munas hanman hinam, kaipiga purinanchi. Gloria cacho diunin chikman. Aleluya. Uyaris hechi. Ñam kai ale profecía cumpliru kuña. Ñuganchik kachkanchik último tiempo pe. Hinaspa kai profecía cumpliru kun. Achka. Haika makikichito harinkichik. Haika makikito harinki. Robinson. Alaba y taita Dios. Alaba. Ni Señor Jesús amo y vidaiman. Cumple kuchunchay profecía vidaipi. Profetai que Joel nerja, hamungan, chu espíritu wichikamunga. Pikunaman, payachakunaman, sirvaikunaman, sirvuikunaman, jovenkunaman, musukunaman, sipaskunaman, ya pachayan mami, wawakunamampas, hamunga chu espíritu. Aleluya. Chay tiempo bim kachkanchik ñañaykuna turaykuna. Chay tiempo bim kachkanchik hinas pa ñuhanchik. Aleluya. Iñinanchik, haykam iñinkichik ñañaykuna.
Yachanchikmi kay iglesianchikpi, quechua animaj iglesianchikpi, achkallaña kachkanko chuya espirituan junta. Musukunan predikachkaña kay palabrata llaqtakunapi. Sipaskunapas predikachkan kay palabrata llaqtakunapi. Matrimonio kunapas, aleluya, Tayta Dios pa Santo Espíritu patininwan, richkan huk llaqtaman. Alma kuna yachachkankuña, mana yacharakuchu imayna saqra engañasqanta, imayna Satanás mana allin pantarachirqa. Amén. Yuyaynintapas chinkarachirqa, pero Cristunchik hamurun hinaspa, yuyayninta kutiykachin, hinaspa chay, aleluya, ñawintapas hawachin, riqsikunanpa huchasapa kasqanta, hinaspa chuya vidaman yaykunanpa. Yaykuykun chuya vidaman, vidan cambiaykun, manaña, aleluya, llakillañachu vidan, sino kusisqaña vidan, aleluya, hinaspa Tayta Diospa makinpiña. Haykataq Tayta Dios makinpiña kawsachkankichik, kawsakuchkanchik Tayta Dios makinpiña. Amén. Hamun saqra mana allin imapas hamun llakichiwananchikpaq, pantachiwananchikpaq, pero ñuqanchikqa yachanchikñam imayna saqra vencita, imaynan vencisun saqrata Cristunchiktam hayakunanchik, la sangre de Cristo ninanchikmi, peleananchik oracionpi, ayunupi. Amén. Santo Espíritu juntasqa kaspanchikqa paymi yachachiwasun imayna purinanchikta, mayman rinanchikta. Gloria a Dios, aleluya. Tayta Dios man kachun gloria. Haykam kusikunkichik ñañaykuna. Profeta Joel panishampi cumpliru kunkunan tiempo. Último tiempo nirham Joel. Amén. Manam ñawpaq tiempo jepat nirachu. Kay último tiempo kunaman wichikamunqa chuya espíritu. Chaymi hampaqmi kay chuya espíritu. Hampaqmi mamay papay, hampaqmi mas kay chuya espírituta. Aleluya, yachayniyuq kanaykipaq. Amén. Dios minin tukupay punchawninpim chaqchurimuq hina lliw runakunaman espirituita kachamusaq. Chaynatam nirqa Joel profeta. Santo Espíritu Diosninchikpa atiyninwan rimachirqa. Chaymi qhari churikichikpas, warmi churikichikpas profetizanqaku. Jovenkunapas visionkunata rikunqaku. Kuyaqkunapas, yuyaqkunapas mosquykunatam mosquykunqaku. Chay tiempopim kachkanchik. Imanasqataq mana chayamunchu, mana ayunaptinchik, mana maskaptinchik. Imaykamataq chayna kasun kichwa rimaqkuna. Ñam tiempo chayaramuña. Último tiempopim kachkanchik. Tayta Diospa iglesianmi kanchik. Aleluya. Ñam Cristunchik pagaruña preciota ñuqanchikpaq. Mana alerinas papas kanmi mártirkuna. Achka pastorkunakunan tiempokunapas Cristurayku terroristakunapas wañurachirqa. Amén. Pero paykunam aleluya huk héroe. Aleluya. Tayta Diospa makinpi. Haykam amén ninkichik. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Chaypi ñañaykuna. Gloria a Jesús. Santo Espíritu chayara murja. Santo Espíritu, aleluya, wichikamuptin, Joel panishan manjina, chay profecía cumpliru kuptinsi, aleluya, Pedro sayarir korja. Amén. Hechos 1:44, ninmi, chaynata Pedro rimachkaptin rajmi, yu uyarij kunaman, chuy Espíritu juntay korja. Gloria a Jesús. Pay predicarja, amurja chuy Espíritu. Gloria kachun Dios ninchikman. Imanas hata hamurja chuy espíritu, chay llaqta karja, maskaj llaqta, kasukuj llaqta, aleluya, temeroso llaqta, kuyaj llaqta, gloria a Jesús. Pimanta hamun Santo Espíritu, maskaj kunaman, kuyaj ninkunaman, fuerzata kunaman, gloria al Señor. Manam Santo Espíritu chay amun hacho, amén. Ni tutallamanta maña kunkichu. Ni ayunuman yaykunkichu. Ratuchayati yaykuyta munanki, uyariykukunki pasakunki. Uyariykukunki pasakunki. Chaynaqa manan chaskinkichu. Hamqa wasiykipi, trabajuykipi, maypi kasqanpi, taytay huway, juntaway. Hamunki kayman,
kunanmi taytay juntawanki. Kurillaña chayamunki altarman. Kurillaña chayamunki kailauman. Entonces tayta Dios juntaykusunkiman chuya espiritunwan. Amén. Chaymi kay historia nin. Verso 45. Inaptinmi Pedrowan hamuq iñi judío kuna llumpayta admira kurjako. Mana judío kachkaptin kupas chuya espiritupa atinin juntaykusqanmanta. Paykunatam uyarirqaku. Mana yachasqanku rimaykunapi rimaqta. Hinaspa Diospa yupaychasqanta. Hinaptinmi Pedro nirqa. Ñuqanchik hina paykunapa chuya espirituta chaskichkaptinkuqa. Yaqachunpipas harkakunman bautizasqa kanankuta nispa. Chaymi Pedro kamachirqa Jesucristupa sutinpi bautizakunankupaq. Chaymantam Pedrota ruegarqaku iskay kimsa punchawllapas paykunawan qhiparinanpaq, kidananpaq. Amén. Pedro karqa ancha usasqa. Chaychiki Señor ninche Jesucristo nirqa yachanaykim Pedro. Aleluya. Kay rumipim. Rumim iglesia. Rumim Cristo. Amén. Chaykunata ñuqanchik yachananchik. Aleluya. Amén. Hechos capítulo 10, verso 40-43. Aleluya. Chaypipas, gloria a Jesús. Dios ninchi hawachiwachkanchik. Imayna iglesiampa ñan ninkasjanta. Ninkainata. Ichaga Dios mi paita kimsa puncha wañusqanmanta kaucharichispan ñuqaykuman rikurikuwarqaku. Gloria a Jesús. Amén. Manam llapallan runakunamanchu rikurirqaqa. Nichkan discípulo apóstol Pedro. Amén. Aswanja ñuqaykullamanmi Jesús manta willakunaykupaq. Ñawpaqmantaraq Dios pa akillasqan kasqaykurayku. Amén. Paykunan karqa akillasqa. Imapaqmi akillasqa kanchik iglesia? Paymanta rimananchikpaq. Jesucristo manta rimananchikpaq. Si chuqa mana rimachkankichu Jesucristo manta, manaya. Gloria a Jesús. Akillasqanchu kanki. Kachkanki hawapiraq manaraq ukupichu. Ukupikaspayki. Ñan cuentata hukunaykiña. Hayasqam karqanki. Tayta Dios munan. Aleluya. Ujarikunaykita. Santo Espíritu maskanaykita. Gloria a Dios. Alaba y tayta Diosta. Haykataq maskachkankichik chuya espirituta. Chuya espíritu maskaqkunaqa manam falta kamunchu temploman. Tayta Dios kuyaqkunaqa manam falta kamunchu. Wakinkunam nin kuyanim tayta Diosta. Kuyani. Maypitaq yachanki kuyasqaykita. Maypitaq rikunichu kuyasqaykita. Kuyaqkunaqa soteriqsilla. Kuyaqkunaqa mana hawkalla kanmanchu. Kuyaqkunaqa manam kikillanpaq kawsanmanchu. Kuyaqkunaqa tayta Diospaqmi kawsakunku. Tayta Diospaqmi kawsakunchik ñuqanchik. Imañapas pasawaptinchik yachanchikmi tayta Diospa makinpi kasqanchikta. Gloria a Dios, aleluya. Tayta Diospa makinpi rikukunchik. Chaymi confianzawan purinanchik ñuqanchik. Aleluya. Confianzawan purinanchik. Paymi kamachiwar. Amén. Kay testimonio tajuchkan. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Ñacho kichaykurqankichikña. Hechos capítulo 10. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. 48. Amén. Kay pinkachkan. Gloria a Jesús. Kay sumaq palabra. Hechos. Almaymi alabasunki. Almaymi alabasunki. Taytallay. Alabay Dios ninchikta alabay. Fuertita. Amén. Amén. Kay pinkachkan. Pedro pa. Aleluya. Obra. Santo Espirituan juntasga. Tayta Dios usarja.
Taita Dios me usawanchi. Taita Dios me ujariwanchi. Necesitanchik chuya espirituta ñañallay turallay. Ima suma obratan Pedro ruarja. Amén. Chaymi ichaja Dios mi paita kimsa puncha wañus manta. Ima tan ruachkan predikachkan. Pimanmi predikachkan llaqtamasinkunaman. Chay Señor ninche Jesucristo chakataj kunaman. Predikachkan. Kachkan religioso kuna. Ina paikuna uyarichkan. Manam llapayan runa kuna manchu. Rikorir jaja. Porque paikuna man ciertuchu. Hatari murja. Wañus manta Cristo. Jami maninkita. Ciertuchu. Kimsa puncha manta hatari murja Cristo. Puños kuna uyarich. Ciertuchu. Haika meñinkichi Cristunchi hataris janta. Kimsa puncha manta. Kimsa puncha manta. Chayin hatarirus pan kay Pedro ampas rimasja. Chay minichkan paim hatari murja. Kausari murja. Hinas pañuja iguan parlarja. Kausachkan minispa. Paimi juzgawasum. Paimi aleluya autoridad wan kachkan. Kay pachapi anak pachapi. Chay predikaita hallaykurja. Paimi kamachiwarjanku. Kamachiwarjaku. Yaparuna kunaman. Paimanta willakunaykupaj. Chaymi ñuqanchikpa rimachkanchik. Kay redes sociales okumanta llapachallan runakunaman. Quechua rimaqkunaqa kachkan achka tukuy Perú llaqtapi. Paykuna yachanan Cristo llapim salvación. Wañusun llapachallanchikmi wañusun. Manan pipas mana wañunhachu. Llapachallanchikmi wañusun. Pero maymanmi almay kirinja. Wakinkuna nin manan kanchu alma. Animalmi kanchik nispa. Animalmi runa ñataqmi runa. Taita Dios churawarjanchik espiritunta. Alma yuhmi kanchik. Kay cuerpoga, aleluya. Amén. Himasutin. Ismuhlla. Cosa material. Pero alma, espíritu, uñaipa. Pero taita Dios menin, paipaga atinin kansi. Kay cuerpo unchik tapas glorificanampa. Y mainam Señor ninchik Jesucristo. Hatarimorja, cuerpo entero. Amén. Chayna ñuqanchik pas resucitasunchik. Hatarisunchik. Aleluya. Jesucristo man Dios. Aleluya. Churaron. Wañuqkunatapas hinaspa kawsaqkunatapas juzgananpaq. Llapa profetakunapas Jesús mantam kaynata nirqaku. Payman llapallan iñiqtaqa Diosmi huchanmanta pampachanqa nispa. Chaymi ñuqanchik haykam iñirunchik Cristunchikpa. Cristunchikpi, haykam iñirunchik Cristunchikpi. Alabaychik, haykam iñirunchik. Iñirunchik Cristunchikpi. Iñisqanchik raykum libre kanchik. Iñisqanchik raykum ripukusun paypa kasqanman. Gloria a Jesús. Ashkallatañam Tayta Dios ujarichkan. Amén. Ñañanchik Paulinapa maman wañurukun. Pero pay haripukun hanaq pachaman. Suyawasun hanaq pachap. Tupasunmi hanaq pachap. Chaymi ñuqanchik mana mundo pinacho. Mundo kunan wahan llumpayta triste. Mana nunca jamás rikusaqchu. Pero ñuqanchikqa yachanchikmi. Ayllunchikkuna Cristopi wañuqkunataqa rikusunmi. Rikusunmi. Haigan kusikunkichik. Rikusunmi. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Ñañaykuna, Juan capítulo 1, verso 41, 42. Ninkainata. Amén. Juan capítulo 1. Gloria a Jesús. Amén. Ñacho. Juan capítulo 1. Verso 41, 42. Chaypin kachkan sumaj yachachikuy. Amén. Aleluya. Nin paimi puntataja pipay Jesucristo.
Paimi puntataja wayjin simunta tarikurja hinaspa nirja. Mesiastam tariramuniku nispa. Mesiasja Kristum. Cristo ninanmi. Hinaspanmi Andresja wayjin simunta Jesús pakasjan mampusarja. Jesús ñatagmi simunta rikuykuspan nirja. Hamga Juan Pachurin Simón Mikanki. Kunan mantaga sefasñam sutikikanja nispa. Gloria a Jesús. Amén. Kaipim Señor ninchik. Aleluya. Hawachkan. Rexichkan. Sutichachkan. Chayna ñuganchik tapas. Mundo pikarjanchi huk clase runa. Huk clase warmi. Kunan kanchik huk clase. Diferente clase. Aleluya. Gloria al Señor. Hechos capítulo 4, verso 11. Chay piñatahme. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 4. Paiman kachun, kichay bibliata, kichay bibliata. Amén. Capítulo 4. Amén. Kainatanin. Verso 8 manta, leí kusunchi. Dice pulun kunanyatahme, yahtaman rirjaku, miko irante. Samaria yahtayo, warmiñatahme nerja. Judío kachkaspay kichu. Amén. Hechos, poder. Hechos. Perdón. Hechos capítulo 4, verso 11. Kaipin kachkin. Amén. Kaipi kachkarga Pedroan Juan. Amén. Pedroan Juan kachkarga autoridad kunapa ñawpaqninpi. Jerusalempi. Israel llaqtapi. Chaypis Pedroan Juan rimanpi achkaptinku sacerdotikuna templo wahaychaq guardiakunapa kamachiqkuna hinaspa saduceukuna hamururqaku. Aleluya. Imaman hamurqaku yumpay piñas hallaña. Munarqakuchu Cristumanta rimananta. Kay mundo pipas kachkan enemigukuna. Pipa enemigo, Taita Diospa enemigo. Aleluya. Munanchu ñuqanchik Cristuta hatikunanchikta. Mana munanchu Cristumanta rimananchikta. Pero ñuqanchiktaqa hayaykuarqanchik Señor ninchik Jesucristo. Chaymi ñuqanchik hinalla predicananchik. Taita Dios ninchikmanta. Paykunam llumpay piñas hallaña kachkarqaku. Pedroan Juanpay yachasqankunawan. Amén. Yachachisqankunawan paykunam yachachiskarqaku. Gloria a Jesús. Imato yachachirqaku Jesucristo causarir amor janespa. Chehanmi Cristo causarir amor jan. Kimsa punchaumanta. Chaynam lliw wañuqkunapas causarimunqa nispanku. Piñakurqaku saduceukuna. Ñuqanchikpas causarisunmi. Chaykunata burlakunku. Ñuqanchik rimasun runakunaman chihami ñuqanchik causarisun. Imas causarisun. Ja. Pitaq engañarusunki. Manam engañawanchikchu. Cristo pa palabranmi ñañaykuna. Cristonchikpa qillqanmi. Chihanmi. Pedro tawan Juanta hapiruspankun. Tutayaqkuña. Tutayaykuña kaptin. Haparinin takamas karcelman. Wichhaykurqaku. Pedro tawan Juan. Pikuna autoridad kuna. Wichhaykurqaku. Amaruna kunaman willanampa. Satanás manallin ham predicanki kay palabrata. Prueba hamunja. Sasachakuy hamunja. Sabes Taita Dios me. Ñuqanchik tu hariwanchik. Rimananchikpa. Hamana manchakunaykichu. Mana ham maulayanaykichu. Kay Pedroan Juan mana maulayarqachu. Karcelman aparqaku. Pero paykuna hinalla chaypi kachki. Pero kaypi paykuna predicayta hallaykurqaku. Aleluya. Verso 6 nin. Sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro,
Chaynataq lliw sumo sacerdotekunapas ayllunkunapas llapa challan contrampi sumo sacerdotekuna. Imaynataq sumo sacerdotekuna Tayta Dios mantachiki paykunaqa rimanku. Imaynataq Cristupa contrampi karqaku. Hinaspa evangelistakunapa contrampi. Juanpa contrampi, Pedropa contrampi. Hinaptinsi Pedro tawan Juanta chay kasqankumanta pusarichimusqanku tapurqaku. Yachayta munarqaku ñañallaykuna. Chay saduceukuna chay alerio sacerdotekuna lluqsichimusun nirqa. Carcelmanta abrimatas willawasun. Hakuchik apamuychik nispa. Chaypin pay kaynata nirqa uyarichik. Imatataq nisqa pero. Pay nirqaku. Pitaq kamachis pipa kamachikuyninwantaq hinaspa pipa sutintaq kaykunata pipa sutinpitaq kaykunata ruwachkankichik. Pitaq hamkunata kamachisurqankichik. Kayna rimanaykichikpaq. Ñuqanchiktapas niwanchik. Ñuqata niwanman pipas. Imanasqa predikanki. Pitaq kamachisunki. Pitaq kayta hamta rimanaykipaq. Pitaq ñuqata kamachiwan. Yachankichikchu pin kamachiwan. Dios ninchik kamachiwan. Manan harichu. Tayta Dios kamachiwan. Paykunapas chayna kachkarqa. Aleluya Pedro Juan Tayta Dios kamachirqa. Kay saduceukuna religiosukuna imanas hamkuna pitaq kamachisunkichik kay ruwanaykichikpaq. Pitaq chay autoridad, pima autorización ta husurqankichik. Nispa nirqa chaysi Pedro chuy espiritupa juntaykusqan, chuy espiritupa juntasqa kaspa nirqa uyarichik imatataq nirqa. Aleluya llaqtapi kamachikuqkuna, o sea autoridad kuna karqa. Llaqtapi, ima llaqtapi, judío llaqtapi chay Israelpi. Hinaspa Israelpi ancianukuna, hamkunam tapuachkankichik, unguq runapa allin ruwasqaykunamanta hinaspa imaynam sanuyasqanmanta. Imatam ruwarqa Pedro Juan, sanuyachirqa suchu runata. Chaymanta piñakurqaku. Imayna Tayta Dios obran ñañaykuna. Unguqkunata sanuyachin. Sagrata wishun vidanmanta. Yapa burrachukunata allinman apay. Huchasapakunata allinman apay. Amin wakin runakuna piñakun. Ay, mana ñachu tusun. Mana ñachu traguchata munan. Pitaq chayta ruwarun. Umantachu lavarun. Satanás rabiachiwananchikpa. Llakichiwananchikpa. Piñachiwananchikpa. Gloria a Dios. Pero manan piñakunanchikchu. Manan rabiakunanchikchu. Alabananchik Tayta Diosta. Kusikunanchik Tayta Dios pajayllampi. Aleluya. Chay milagro kunatam Tayta Dios obraron. Hatun milagrom vidanchik ñañaykuna. Hatun milagrom chay me alaba y Tayta Diosta. Aleluya. Aleluya. Chay me pita hamkunata kamachisunkichik. Amén. Ñuqanchik taga kamachiwanchik Cristonchik. Obran ruwananchikpa. Santo Espíritu. Ñuqanchikqa mana hawkalla kachwanñachu. Rimachkanchik, urakuchkanchik, puririchkanchik, kayman wakman richkanchik. Aleluya. Chaynaqa yachaychikya nirqa Pedro. Hamkunaqa yachaychikya Nazaretmanta kaq. Pinkarqa Nazareno nisqan Jesucristo. Nazaretmanta kaq Jesucristupa sutinpim kay runaqa allin raykun, allin yarun, hinaspam kunankachkan, sanuña, purichkan, alabachkan, chay waqchu hampiña kunki, aswanchi kusikuwa, imanasqam ham envidia kunki, ama envidia kuychu, aleluya Tayta Diosmi, sayarachin, si ham karhanki, ñawpa jepa tiempo, amén, o ñawpa tiempo, imañata jepa tiempo, ñawpa tiempochu, jepa tiempo, karhanki suchuhina. Puritapas atirhankichu. Rimaytapas atirhankichu. Purirhanki llaki yarhaymanta mana pachayo wakcha purirhanki. Pero kunanñata Cristupi ujariru kunki. Pitahanmanta nisurhanki. Amin imaynata hamkunan. Yachankiña lit. Wakinkuna profesional. Wakinkunaga umpu purihkunapas hari llaña purichka.
Aleluya, pitak chay taruaron. Cristo ruaron. Pitak chay kunata ruaron. Vida ikipi pim obraron. Pim apamusunki kaiman. Jesucristo. Apamusunki. Aleluya. Ujarisuna equipa. Sirvina equipa. Gloria a Jesús. Runa kuna mana entiendencho. Chay mi pai kunapas. Autoridad kuna mana entiender hacho. Juan Pedro predicapten. Pero Señor ninche Jesucristo. Pai kuna mana entiende timpas. Glorifica corja. Chay na vida chicuampas. Glorifica conja. Amén. Gloria a Jesús. Chay mi 10 nin. Chay naga. Kunanga ya chay chiquia. Nerja. Ham kunapas. Ya chachunta ya irrellas tapas. Nazaret manta ka Jesucristo pasotim kaironaga sanoyaron. Amén. Ham kunaga. Habes imatam nerja kaipe. Gloria a Jesús. Amén. Hamkunaha wasi perjakuna hinam huk rumita wischupakur hankichik. Pimkarja chayrumi Cristo wischupakun kurunakuna. Gloria a Jesús. Paimi kunanga wasipa simientumpa esquinan hapig rumiña ricuriron. Piedra angular. Chay sostienen ampa, huasita. Gloria a Jesús. Amén. Ima hatun mi Dios ninchik, ñaña yaikuna. Gloria cachun Dios ninchik. Alaba y Dios ninchikta. Aleluya. Hamkunaga wasi perjakuna hinam. Aleluya. Hamkunaga wasi perjakuna hinam hukrumita wischupakuchkankichik. Aleluya. Si chukai edificio, manakan mancho, chay, amén, columna, cimiento, esquinam papi jerumi, manam balin mancho edificio, chay mi balin, chay mi Cristo, chay natan yachacherjaco. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que pai kunam hinaraña aran kunam manta manaña riman kichikshu. Cárcel no amerin kichik. Rimach kai kikum. Pero imanirham Cristo. Aleluya. Pedro Juan tauktawan. Hayaikus pan kamachirjako. Amaña rimay chikcho Jesucristo paso timpe. Sapa punchao mi batalla ñañaiko naturaikon. Sagra manallin nin. Amam riman kichu. Amañam riman kichu. Amén. Chaynata nirga disipulun kunatapas. Yohan chiktapas amanya seguicho, amanya haticho, chay kamallaña, un joronki, ama ayunaicho, yanga orakus hay hawaya, chay un kuchkanki, sahram chay, hinay taita Dios mi ujarisunki, prueba pi hay koronki pero chay mi taita Dios ujarisunki mastara, amanya willa kunki chikchonispa, inaptensi Pedro Juan, aleluya, kainata kutipakurja. Kiki kichik punia tanti ay chiquinas pai que neiko aiko. Dios pa alincho kangman. Paita mana kaso kuspaiko hamkunata kaso koi. Mirja. Alincho kangman. Tanti ay chiquia hamkuna kang chiruna. Hamkunata chunyo ay kaso naiko isha taita Dios tachu kaso naiko. Maijing mi alin upay acherja. Paikuna carga lleno del Espíritu Santo. Chuy Espíritu juntasja. Chu Espíritu juntas kapikija, manam pipas bendición kichu. Chay menesitan que chuy Espíritu. Aleluya. Kunampas, gloria a Dios. Achkañaña religión kuna. Rimachkanko enemigo kuna. Yo tan ya taña rimachkanko. Pero taita Dios pa iglesianja. Hinayam ñau pagmanrenja. Taita Dios pa iglesianja. Junta chikungam chuy espiritual. Aleluya. Bendición. Bendición mi ñaña yaikona, tura yaikona. Gloria al Señor. En las papas y manin Hebreos capítulo 4 verso 12. Manam cancho. Huxote. Señor ninche Jesucristo manta. Hina. Caipa chape. Jesús manta. Hukpeja manam salvación cancho. Uyarikui. Aleluya. Hechos 4:12. Manam cancho huk. Salvaco. Religión
ni mapas, nin mi Dios nin chikpa helihan. Jesús mantuk piga manam salvación cancho. Kai pachapiga mana tagmi huk sutiha cancho. Salva con la paja y chaga Jesús liam. Jesús liam. Pimnerga chaita Pedro, el apóstol Pedro. Amén. Allí intan predicar. Hayarinim. Chaimanta hayaikur apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Sumak chachachinin y chamanacho. Sumak. Taita Dios pa mañakuininguan. Gloria al Señor, aleluya. Así que chaime ñaña ikuna, ya chanchik chay Pedro, allí usasja carga taita Dios. Valiente carga. Pero manara Santo Espíritu de chasquis caspaga, carácter nin carga terrible. Peliuya carga. Y mamantapas piñacos carga. Rabias jaya pure. Piñacos ya carga. Apóstol kunao, amigo kunao, pelea. Chaime, pai kunata, gloria al Señor, taita Dios nerga, imai kamara aguantas jaikichik. Mana kuyana kun kichikchu. Chaime Pedro nerga, haika kamatak nyoga, pampachas kai, ufiende wasjanta, ufiende wachkan. Hanchis Camacho, nerja Pedro. Mana Hanchis Camacho. Hanchis Cama, 70 veces 7. Hanchis Chonca más. Ya, siempre pampa chanaike. Chay palabra, gusta son kichikchu. Amén. Ñuhanchik, taita Dios ta cuyas paga, pampa chananchik, una más inchikta. Hinaspa cuyananchik. Ñuhanchik mi canchik, taita Dios pa iglesia. Y chajamana kankichu, taita Dios pa iglesia. Taita Dios jajun atinintam iglesianman. Ya chaitan jun, hinas papas fuerzata, valentiata, sayarikui, ham yachanki kuna pikas haikita kunan. Chihab chukanki taita Dios pa iglesia. Ham predikachkankichu, ham umillakuchkankichu taita Dios berexikuchkankichu chaikita. Y chakusa tukuchkankichu. Si chutaita yuriun payasunki makiikita uhari alto altuman. Hinas paiki hamuy altarman. Ni taitai, atita huay, iglesia ikim kane, fuerzata huay, sano yachiway, taitai necesitaikim, wawaikim kane, hatun promesa kuna taitai, sayari chaipe, sayari mamay sayari, haleluya makichaikita uharispa, haleluya kliakwarhanki taitai, kuyakwarhanki papayay, aleluya. Yana paway, hangman cachun gloria, alabanza, aleluya y poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Perdóname, Señor, mis pecados. Ten misericordia de mí. Yana paway, Dios yay. Yana paway, taitai. Estoy andando en malos caminos. Ten misericordia de mí. Tú me conoces. Tú me has traído para salvarme. Y requema arriba vaya sai. Oh, aleluya. Yan mañacuy taita Dios ta mañacuy. Yana paway taita yana paway. Necesitai kim taita yay. Almay me alabasunki. Oh, rakama arriba vaya sai. Urikima arriba babay. Kila vaya sama arriba babay. Kay haya vida y taitayay, kay haya vida y Dios yay, rumison humkani, taitay iglesia y kunang manta, kay tamunani salva y almayaita, hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza, manan fuerza y cancho papayay, fuerza tahuay, onhuchkani. Yana paway, urakama arriba vaya saya, taitayay Dios ya, yana payaway kikunata, salvay taitay salvay, kunampuni taitay salvay, urakama arriba vaya saya, manfallayta munay kichu, aleluya, levanta y kaiwaway kita, junta y chuy espíritu y kiwa, hirakama arriba vaya saya, hang mi kaipi kachkanki taitai, hang mi taitai kachkanki kaipi, huy chuy espíritu y kita waway kikunaman, salva y almaita,
salvawa yupay chaykim taytay, yupay chaykim pampachaway huchayta, fallachkayki siempre fallachkayki, yanapaway taytay, yanapaway, y requema arriba babayasay, urikima arriba babayke, huchasapam kani taytayay, hepamang mi kutirhani, manang kutita muna niñacho, manang taytay chaskikim, valientim kaita munani palabray que predicanaipa, yanapaway taytay, y requema arriba vayasay. Oh, maravilloso tu nombre, precioso, mamchiriaita munanichu, achkayaña quechua kuna chinkachkan, almaipa chinkachkan, taytay manaña kuyakuynay kanchu, pampachaway taytay, pampachaway, chuya espíritu, hamuy viday man chuya espíritu, fuerza tahuay, mundo tamanang haway tamunanichu, hamtam haway tamunani papayay, hamtam servikuy tamunani, pampachaway chirias haimanta, hepanchakus haimanta, irequema arriba yase, wishu ya pasupa ya pamanalinta, taytay, chaski wawayki kunata, ya palyang manyakuh kunata taytay, chaski papayay chaski, hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza, aleluya, aleluya, aleluya. Huracama arriba, vayasama arriba y que gloria, gloria, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, maravilloso Dios, precioso Cristo. Aleluya, aleluya. Alma y mi alabación que papayay, alma y mi adoración que Dios yay. Tai tai hang mere siwanki yachanki imaruas haita yachanki pensamiento ita rexinki imaruas haita yachanki imaruas haita may manta harisak taytay haylay kimanta urikima riba baba may manta harisak papayay haylay kimanta uruhu puntama chayay kumdipa chay pinkachkanki hawawachkanki laman huchama chayay kumdipa chay pinkachkanki hawawachkanki chay pinkachkanki hawawachkanki aleluya suma Dios taytay may nahatumi hampa kuya kuiliki huntay kuway kay sunghoy man sumachuya kalpancha kuitam alamay yakunayasha kunang mitaytay hangman tataytay espiritu imi kaya kamusunki yanapaway aling kausanay pa espiritu imi kaya kamusunki yanapaway aling
kawsanaypa. Almay mi taytayay, almay mi yakunayas kapapayay. Irekema riba babayasaya. Hamoy sunghoy manghuktawan, huktawan alabanay pa. Taytayay hangmi kang kisapayay ki Dios. Irekema riba yasaya. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Espíritu mi haya kamusunki yanapa irakama riba maya saya salva y kay kubinta kay musuta wishu ya pasupa y ya pamanalinta liberta y taytay liberta y kay kubinta papayay iremey que le bebe ya saya. Gloria, gloria a tu nombre. Gracias, Taytay. Salva y rompe toda cadena, toda atadura. Y releve y hace. Gracias, Señor. Paway, allí causanay pa. Espíritu y mi haya kamusunki. Napaway allí causanay pa. Gracias Taytay ni gracias. Hang mi kay pikachkan. Presenciay kim kay pikachkan. Y requema yo soy, aleluya. Glorificako y papá iglesia y kiwan. Wag redes sociales o kumanta kama. Taytay uyarij kunatapa salvay. Ni Jesucristo salvaway ni Jesucristo yanapaway manam infierno manchayayta munanichu Jesucristo yanapaykuay manam sakrawan kausayta munanichu hangwang mi kausayta munani. Gracias Taytayay, gracias churi que Jesucristo paso timpi sitio chay kichingman. Aleluya, amén. Gloria a Jesús, amén. Aleluya. Chaski con chiquinaya saludo con atapas. Amén. Taita Dios samin chachun ya payay kichikta. Kaiño hay cuancusca taita Dios. Ale Dios te palabranta. Kichua priva yosaya. Kaiwaway ki batallar jamaki kipi. Kaiwaway ki kuyasunki. Ñañayay Julia. Taita yuhari vidanta. Sano yachiraj taitay. Munas hay kitaruay paywan. Wawan kunaray ko husangray ko taytay hangmi ka taytay waway kita uharir hangki kolumna hinata wasimpi taytay manyakuy ki ñañayay Juliapa alamina kaspay ki taytay sanuyay kachi salvay wawan kunatapas yapayang kechuarimaj kunata taytay salvay almanta yachachi hellejay kiwan obrero kunata uhari taytay yakta kunapi amahina kaspay ki papayay churi que Jesucristo pasó tempe. Amén y amén. Despide conchik, amén. Aleluya, tu son conchik, cuya conchik ya payanta, cuya kichik. Aleluya, un abrazo para todos. Amén y amén. Pen causan Cristo. Paiman. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.